Ayi nangivele mina gazi ngiyavuka sekuseni lapha mangivula umnyango mangithi hlana aba bantwana lapha ne-pitbull sezingijamele ngomuntu. Buka nje bameshile la ma-tracksuit amirini bewagcoka umshana mara maye umshana lebhrukwa lisamlingani maye sekalinikeza ugeligele nasekasele ngejezi kuphela. Guys ake sikhulumeni iqiniso kahle kahle abantwana bayawezwa amakhaza abawezwa because there's no way wena namuhle banda kakhulu mara bona babhizi baphithizela lana ngaphandle. If bayawezwa waye bangahlali endlini. Or isikhumba saba sifana nesethu yebo bakhula ngikhani sichange sifana nesethu because there's no way ukuthi ungahamba hamba emakhazeni kangaka umuntu akhona akachachazeli nokuchachazela. Nanginosesami lapha naye ubhizi uyawasha neruthizo uphethe umkhuhlane uzaba ngicaka ebusuku lapha khohle. Mina mavani kubanda sona makumele ngiwashe ngimake sure ukuthi ngibasa umlilo lapha ngaphandle ngithela amanzi edromini abile mfane ngiwathele lapha emshinini. Angeke ngizwisa amakhaza baba mina ngihlezi nginamaplan. Mara lento leno kwashiza impahla ngamanzi alo uyesesi yazimoshe ngogcine sezirephelele bobheka mos amaphenti nalezikhindi labantu laba abathanda ukuzwasha mabaceda ugeza kuthi yo guys cishe ngagamuka umuno yo ngiyasesi boma sinini lapha ngithi ngivala umnyango wemoto kanti umuntu wami ungenile lapha yo niyalazi le pain vane nginizwe nibabaza lapha ni day pain lokutethe kramu ziyabuya wara wadwat yes niyalazi mari pain lokuminyezela umnyango ngithole sengichachazela lapha ngijuluka ngabona izinyembezi sezizehlela umshana ngibona ngibhekile athi malume ukhalelana ngavela ngathi mshana ngikhumbula umama that's why ngikhala manje sesami uvela ngidokotela fast lapha ningamangali libona isandla sami isigcwele iscratch kangaka yes bangicedile ngeswazi mara kunokuthi babethi inyama babhizi babethi isandla sami bangithi xa ngibona ibhayisikili lapha umshana bamuphi ibhayisikili abona kumnandi kuba umshana abanye abantwana bavele badlula lana bavele bathi mshana na ibhayisikili siyakupha sibonile ibhayisikili yakho ukuthi iphukile ayiwandayo ukuthi umshana uhlala njani kulesitulo esiphezulu kangaka yes nayigcina nini mara bafethi ibhayisikili so lena besibiza ngokuthi ipikana ngenkati zenu yabona ukuthi le wena namuhle yanyisa yes ngibone ngomgcude lapho uzama ukuzenza uJonas bathe uyagoca lapho ubhizi mamas uyabona ukuthi wena injani mana sambe siyolala uvela umamas wavela athi yena ungangijwayeli kahle ngisho ukuthi lo mgcude lona unamalo rana plan ukuphanda ukudla mfana wayi lo mgcude lona ugrey uhlezi ubambe engathuna bheka bavele bawushaya ngesitoli semthaya baba yashihamba lenkukhu tsho ngoba mina ngiyazifanana nalo mgcude ngavele ngathi yazi nathi ngihlukaneni nezindaba eziningi because nama nginayo imali athi ngiyozenzela ikofi fast lapha emakhishini kade ngagcina ukusela ikofi for itiyo ngiyase since kwawela ingoma sibhize ngamagoros mari weekend yamagwaba yo ngamgona make sure ukuthi ngiyolisela futhi itiye nabo nasikhosana mayithi ngivula lapha ekhabetheni nhlana nawo amaraski yes samsho amaraski ngawagcina ngale nkathi leza ze-covid yes samaraski kamnandi kakhulu kuhle emnyanyeni mele baqala ukusibhakela amaraski ke siphumula amakuku phela amakuku awadlalike makasemnyanyeni akafuni ukuthi awele istaff mfana udla amakuku maceda lapho udla umkhori maceda ukudla umkhori udla inyama kubasa ngiyakutshela mfana ugijinyiswa isizwe sikhathi lesuthola ndisemnyanyeni wale emaplazini yaruza lingene since vele ngiyiwani ngingana plan ngithi yazi nathi ngizilayiteli ihita yami lapha ngirelax ngiphuze nocup mashisa wami konje bathi zekunengishow angazi bathi kunoJonas wara wadwathi ngibona itrend lana ku social media ngathi yazi na ke ngene lapha ku Netflix ngicheck ngikhetha yabona since kweli ngoma sona umuntu outdated blind ngivele ngithi ngibuya ngama Monday lapha ngizwe bathi kuyatrendwa ngapha embale enhlomweni nama girlfriend ayi44 nashudela isipilini hey wara wadwathi mawuthi ngapha kunabo Jonas kahle yazini ingoma le isali goduka madoda umuntu abe updated abanye ingoma yogoduka sebasingile mfana ngisho lokho wena ubhizi nabantwana lapho ugijima ehlathini mfana kunamanye amadoda la ngaphandle babiza ngabo Brown hey madoda batshayeli yes mara lo Brown bathu baceda ngapha ngasembale enhle thina ngapha bo Middleburg siyabuswa kwaNdebele ayisese safe no wonder mosmavane ngithi kusihle mabhena sikhambe sebantwaneni uhlaleza ngama excuse uyabona ukuthi hey bangaze bamdlela bese ngishize ukuthi ngihle ngize ngicede ngokuthula bangakafikanga laba sebafikile lana iPitbull izifunela amaraski umshana olubambisa umoya ayivele ngilizwele lapha ngithi Pitbull bamba sona nawe uzizwela ayi naliyase lohlala phansi yabona one thing about le Pitbull le lezithandela itable food mfana ungahamba uyothenga amadogmo uthenge nani angekeli ukudla mara wena letha lokudla lokho nidlako enjoy blind yabona one thing about igwaba balbalekile empilweni mfana bona lo mfana lona kuba umani wastika kugwaba balakhe bengeke iziyenzeke lento leni yenzeka manje mara mina ngimblame mfana ngiblame lo mngani wakhe lo yanyawaza amajita ayathengisana bheka manje umile lapha ekhoneni uyamhleka yazi utsekeleke kwenye ivideo yakhe washo wathi jola ubone kwanyiwa yabona uJoyce ukuthi umjolo umenzani mara bafethu kahle uJoyce kume abantu abahlalela bawumamlamba ahlukana nalento uba uJoyce bengekagileke kangaka yabona empilweni bafane bathi isilwane sakho uyazakhela fane bakhuluma ngale situation lena kaJoyce noJonas mfana uJonas kahle uyazakhela isilwane sakhe lana uyabona ukuthi uJoyce uyoba isinye isilwane sinzima kakhulu it's a time ticking bomb and lana explore khona kuyoba ngathi Russia ilwa neIran yes sibhlungu lento yenzeka kulo mama jo angeke ngiwacede manje lama episode lapha ngakhumbula ukuthi konje man yes sike ngathatha ifone yami ngayimisa kubo my friend lapha edrobheni athi ngilande before kushaya izidate yong before bathi babahambe angaze ahambe nale phone yami except nami nginamanga mangithi ifone yami le phone lena ye cousin yami lokho anginikeza yona le kubo April wathi ngiyomlungisisela yona le kubo my friend mina lokho ngayishiya ku my friend ngakhohlwa manje sengiyakhumbula ukuthi yes sengazi ihambe phela ngingasayithola nayibona iplan lami le washing line ukuthi lisebenza njani nangu sesamyaneka namuhla lapha phasi kwale washing line ngoba ngathi izulu lingana nokuna yazini mele ngimthengele istepisi ngoba lento leni okugibela lana ngagcina awe lapha agcina sekablame ami athi ngiphume fast lapha before umshana ngibona cause ngangibona lana uyofuna ukuhamba nami mina ngakhalela ukuhamba naye ke namuhla ningakhohlwa ukuthi when you use the link and promo code on my bio uzotholela i50 yamahala plus ne World Cup on amagame webhola bhaya leli thuba leli lokuthi niyenza amashumi left and right and center nibonile mos nokuthi bafana seyidlala zona sekune feeling maye ukuthi bafana izoyithatha le World Cup
ngiyanazi-ke nina-ke lihlezi ni-negative lapha kuma-comment odayi malume kamshani megagamele bafana ikizithathe leyo ikhamba asibhejeni-ke nabafethu 10,000 manje bafana ayithathiwe likhamba eyi nayo-ke nemoto idayisana petrol kwamele ngibambe ushort left fast ingenelana egaraji kube ngimane ngihamba nomshana lapha ngabe maye ngibhadala ngekhadi lakhe lesasa mara abantu basegaraji bafriendlo angazi ukuthi isineke singaka basithatha up ene bayacongratulate-ana strong yabona lana bengicala ukuye egaraji ngiyothela ipetrol batayi malume kamshana uthenga imoto sonke namuhla sicela ukukuwashela yona ama-window and rishude bayibone loko ngabathembisa ukuthi le video lena ngizoyifaka namuhla ngedazini ake ngiyifake bafowethu bheka njenganamuhla ngibatshelile ukuthi hayi mani le window ningaliyenzi mina ngizoya emaplazini le moto izovele ibefeyila bate baba ume kancane sayiwasha as long isahamba lana elokishini kumele bayibone iclean hayi no petrol yadura yonke yasesayidura ithi igomkeki ngiceda uthela i-200 mara kuyenzekanga next bengithi ukuthi mhlawumbe ngithola thunyana yamabha nale bhala lokuqala mosilivele lagcwala kancane hey bantu basemehlibhek ngibona uma udlula lapha emall ngasefo esekampeliwe lapha kanti zikhiphani updateni kusesemanje mangabe kuzoba namathuba omsebenzi esilungiseni ama-civics akhanya fast bese sengingene etown lapha yazi le feeling lena ukuthi makungene etown uthole wonke amarobot avuliwe especially bawusafunda ukudrive phela masafunda udrivers yabuya yo ngiyasese uvela uthuke nje uchachazela ungazi ukuthi uchachazeliswa yini and imoto yakho noma ingacima lana endleleni abantu angeke bakuyenze next basovele bashaya ibhela babona ukuthi umile abanye badlule nokudlula emaruvele uzithukele nje ungazi nokuthi uthuswe yini amakari manual kahle nje kumele bawa-discontinue angeke mfana yasistruggle esikhulu kakhulu la makari lawo kukumanje mosimina le ndlela leni engihamba kile time ngisihamba ikari manual bengingahambi ngaye bathi ngiyakhuphuka uthola itraffic igcwele lana mfana ukubhalansa kuyenzani letlana uzitshela ukuthi uyimastarile khona imanual ivele icime mfana emkhuphukeleni simothi ubheke esipilini naba bomageza abanjena ababhizi bashaya amabhela phela bona basemsebenzini bajahile mawuloku umile lana endleleni bamoshela isikhathi nemali yabona mawusafunda udriver mfana mawuthi usondela ngaserebodini ulubonile iba-orange mawuthi usondela ulubonile iba-red yasesikuthi ukhaleke lapho or le kari imile amaphiki fly yencele ngale kwendlela fast bese sengifikile town lapha ngitake ngiyomuzwa lona ukuthi uthi imali in the phone mara I always make sure ukuthi mina mangiya kula bathi laba imali ngifake ezikhwameni ezihlukahlukene macala athi 300 ngikhipha kule sikhwama lesi ngifake isi-200 ngine 200 ngoba hey baza kurobha njengamanje bekasathi uyangirobha last time ungithembisa ukuthi uzongicharge 350 kulungisa iscreen ceda lapho ngifaka ne-screen protector mahala sengiyambuza ngithi baba siphi i-screen protector lana sekenza ngathi ukhohlewe ngithi baba ungazodlala ngami wena phela ngizabiza umphakathi uhambe kusesemaye ngathi izitetu zikude ne hayi ngambona thuka fast lapha faka umsile rahena no don't worry my friend I'm gonna put screen protector for you ngithi faka baba kahle vele guys ngezidate kuyenzakalani yazi ngihlezana ngiyazibuza ukuthi uyozala nkomoni if abanye abahambi kuyenzakalani ngihamba laba abangasemthethweni or ihamba kwasana ehlek mina yazi nathi ngizibambelo yiwani okwazi ukulungisa amafoni angifundise kusesemanje ukuthi vele mabahamba kusale kube yimi ulungisa amafoni yabona one thing about ibhizinisi yokulungisa amafoni bafethi inemali ngathi uthengisa isidakamiso phela khumbula ukuthi everyday kunomuntu omoshakalelwe ifoni everyday kunomuntu ozoletha ifoni so guys ngicela from ngezi-1 July singabangisani ibhizinisi yokulungisa amafoni yobanjwa yimi ngize ngikuthola ukulungisa amafoni without consulting me amfana ngiyokufaka isibhuku lekhanda